Lalaki din! Ala, agkapita, mare. Ay, naapa! Nagpanglumad kanday ta kape, Mare. Ay, una, mare. Ginatang ko da ito'y ijay Donna's Coffee. Nagbanglo niya. Oh, nagpanglungarod. Inaktuman ba't gumantang? Wen, mare. Nalakalaang tila ko na. Aywan kaya, Mare. Aday ba ka? Adamat kaya man di kaluglok at sangyup siyalan ni Jay Ili. Naglakapay, 199 laang. Kan, in-search ko ti Facebook page da. Nagmamaya ti feedbacks dagiti imununan anang ani Jay. Aya? Ay, mayat Naglakan day ta 199? Wen, mapantay tuman mat Mare. Padasan tayo man mati mapanag sangyup sal. Ay, kaduan awan matdakas na. Agkita ka iti daduma kadwa. Tapno naragragsak. Of course! Oh, yes! Yes, Mare! Ang sad naman, uduan tala nga mapan. The more, the merrier, di ba? Nay, si Kamad Gaya Mare, nagapuang. Oh, Mare, ikaw pala yan. Nagkapuag di balay da kumarinelya. Maburi nga kami ni Jabalay. Iso anapanak nakikape. Kasta aya. Ay, wad gayam. Nagsaritaan mi kini Marinelya. Amapan kami agsangyup sal ijay ili intun umay alawas. Ang mga kayat mo ti umay. Ha? Wen, ada nga min jay kaluklukat. 199 asang gyup sal ijay ili. Nagmayati mapan mga ni jay. Ay, katuan Mare. Kaano tayo ngord amapan? Sapay la ko mga rod ata maira na nga ada kwarta. Oh, don't worry. Siyak ti agawis kan ka. Iso asya kung ti makaamong agbayad iti kanan tayo. Apo? Dagitaman, di kayat ko Mare. Yes. Basta ito nung may alawas, i-chat kan tulatan iti messenger mo, ano kasano. O sige Mare, agyaman ak, itiawis mo. Lakay, aw-awisan nak ni bakla, amapan kami kano agsam gyupsal, ije ili intun umay alawas. Kastaya. Ay, katuan Awan matidakas na. Nagwanak mo ito na. Sana ba, litasag paminsan lang mo. Uwan bakit? Awan parikot iti dayta. Kahit, dua kayo lang ang mapan. Saan Umay kanumot ni Nelia. Ay, gusto Tapno adda kadwayo. Wan lakay. Naragragsak no da kakadwa mapanmangan. Kun ad-adda manan ang naragragsak. Gaputan ako na nga isukan ti makaamong agbayad iti kanan mi. Kasta ka di. Nasaya at nga rod Nasingpat na talaga dahi awakla. Anya, inawis mo ni Purita nga makiumay ka data amapan agsam ija ili, Mare? Of course. Inawis kon tapno adda kaduan ta amapan mangan. Si kakit dimot, Mare. Nagano ti mabalin mo nga awisan? Ni Purita pa'y laang man. What? Apay? Amumat din ti ugali ni Purita. Ay, nagkrigat lang kami ti agsasauno kwa. Sa bagay makati ang ambayamon Mare. Kadua talang matamapan mangan. Ay, katuan Anya ngay nga rod kat naibagamatan kan kwa na. One Mare, just once. Indon sumaro no. Saan doon nga iso ti awi sa kakaduan ta? Sa balin tumata. Wow! Nagimas mo tanda ito'y ami. Kan, nagimas ti Jesus da. Nagmayat ti pa nakaaramid na. Abaw! Naglaing kamatan nga agusari ti chopstick, Mare. Ha? Wan nga rod, Mare.
Da kami ka ni bakla kat saan mi nga amo nga gusar iti chopstick. Tinidor laan kon kutsara ti amo mi nga usaran. Anya, ayaw na yan ko kumari. Adalin nyo ngamin O, kitaan nyo. Basic lang O, Ay, kitaan? ura niya tararamidag. Diyan ka mo talaga. Oo na yan, mare. Awan ang aron. Saan nyo maggayam nga amo ti agusar iti chopstick? Ay, nakababain nga tati agtintinidor no kastoy asam salan. Nangrong na no ado di tao ang makakikita. Anya? Oo na yan, aya. Kundi awis da amapan agsamji. Ngam di da maggayam amo nga agusar iti chopstick. Ay, sino ti bagbagam ba kay? Asino pa'y kuma? Kat dagiti dua akadwak anaban nagsamji ije ili. Anya? Makapaulak da. Nagado at chopstick ijay ngam tinidor kan kutsara mo tinusardaan nangan. As na siya pa'y di mababain ka dagiti nakakikita ka na kami. Anya lakit din ba kay? Saan mo ta nakababain da jay? Si kakit di mat. Anya saan nga ibagbagam mo? Samgyup salan day jay. Chopstick ti mausar no mangan. Ay naapo, nagbasita banag, ikikamanan iti isyo. Anya kumano tinidor kan kutsara tinusarda. Saan ang nakababain da jay? Tinapateg, nakapanganda iti husto. Ay basta, nakababain no siyak lakay. Kadwa meda ana panangan. Ngumapay ngay akas tawmatan di bagbagam si Kapurita. Kundi awis da nga rod nana, ngam di damot gayam amo ti agusar iti chopstick. Samgyup salan tinapanan mi, ngam nagtinidor kan nagkutsara damotin. Ay, anya lakit di. Tinapatag adi keenangan kayo. Kenabsog kayo. Ay, basta, nakababain nana. Isuda pa'y ti adaganas na nga agawis-awis ngam kasday mo. Siyak pa'y ti mababain nga nagiti tao nakakita ka na kami anangan. Ay, si kakit di mo. Basit la aban agdayjay. Kendagijay kakasjay. Saan arumbeng akat katawaan. Anya? Nga may nadumulaang ti amuda. Ken kabailandang aramiden. Asaan mo nga mo. Maawatam ti kayat ko asawan, Purita. Anya? Inawis ko lang arudan na napanangan. Kastamad gayam di bagbaga na itilikilikudan mi. Ketuan, saan nyo kano nga amo ti agusar iti chopstick, kunana? Ay salbag. Iso lang arudan din naawis. Ngam isupay lang ti ado ti bagbagan. Anya ngay kuma ti parikot. No saan mi nga amo kininelya ti agusar iti chopstick. Ipatay mi aya, di pa nagusar mi iti tinidor, ijay samgyup salan. Ay, amumatan ni Purita. Siyak ti paungutan na dayjay. Takitaan na. Sukila kiti chopstick yamatan na. Anya, ay, bay amlata ka din. Oh, kastagayam di bagbagan ng kada kami. Ijay na ko mga imbagay di madama kami amang mangan. Sinulat ko kumadya agsumbang iramatan na. Anya lakit din. Malabay among, yaramidam. Saan munton nga ay ayaban inton sumaruno amapan kay mangan kininilya. Ay, sana talaga na. Sana na maulit di pa nangawis ko ken kuwan na. Anya lakit din? Iso lang arudan tinaawis? Isupay ti ado ti sauna? Isupay, Anya kay kumati nakakatkatawa iti saan ta pa nagusar iti chopstick. Ipatay ta nga taa. Oh, may stress ak man iti daya babae No imbaga na kumaidimang manganta anak kababain pa na kenkuan at ikadwa na amapan mangan saan na amo ti agusar iti chopstick. Sinulat ko kuman tinagsumbang iramatan. Anya?
Uy, tapno agnakam. Nagmayat ti panangawis ko ken kuana, ngam kasya madgayam ti bagbagana. Agasam man. Saan lang anina napiling din ang ibagbagaan na? Ado! Anya lakit din ni Purita. Adan to lang aldaw na dayjay. Katkatawaan na ta. Gaputa saan ta nga amo ti agusan iti chopstick nga mas nakababain ni Purita, mare. Ha? Apayan ako nam dayta. Kita amat dagiti ipopost na iti social media. Ay, yes. Uwan. Kundi English nga wrong grammar, mat. Oh, no di kat isuan ti ko, ha? Katawa na ti sabali at tao ngam isumat ti nakakatawa. Nagkapsyo-kapsyo ni ti English. Ngam, ay no, wrong grammar, mat. Anya lagi din. Sukmed pa mat nga rod. Ado, ti makakit-kita. Oh, nakakahiya. Nagalas nga ron ti ugali dayjay apurita natang. Apay, mas daw ka pala kaya. Kasi kung matakas ito ugali na. Sa bagay magkit di Ngam nalabas dayjay. Basit abanag, ngam na pa naimbagbagay iti tattao. San mi kanong amo ti agusar iti chopstick ijay panganan iti sangyupsalan. Ay, na yan. Anya laki din ni Purita. Awan magmaksay iti kinatao iti day di abanak. Isumat ti kunak tatang. Kun may sa, apay, no amo na ti agusar iti chopstick. Kun pakaidayawan na unay aya. Ay, una yan. Anya laki day. No para kin kwa na akit pa kay dayawan na siguro. Iso akas jay launay ti panawi uyaw na kada kami. Bay-bayan yawn. Inton sumarunaw, sanyo nga ayaban. Iso ti awisan. Miso pala ang tado ti bagbagana. Ay, naapo, pakawanam ko nakmanan. Anya, laki din. Oh, mare. Big-bigat mat anagmayat ti panagkatkatawam. Kita man nga minday toy, impose man ang dayjay, nakauy-uyaw apurita. Ha? Nan? Kitaak man? Oh, di ba? Uyaw na amin nga uyaw. Ngam di namat kita, hindi kita ipopost na. Ay na, ano siya lang. Inaglang nagdulin. Post a post ng pasig mat wrong grammar. Ay, isupay Nakauy-uyaw babae. No kasjay ko managlaing nga aguyaw. Amin ko mga abanag kat paglaingan na. Oh yes, that's the truth and nothing but the truth. Mabainak man na a-post iti Facebook. Sakit wrong grammar. Ultimo past tense, present tense, kan future tense, kat di na mo nga usaran. Isuman, sakit no aguyaw. Kunam lalo isu akalaingan, anya lagi din. Ipapilit ng tumat ngamin ti aging list. Ay, una yan. Saan ko kumamat amay bagat ikastoy kontra kenkwana, ngam na uyaw mat ngamin. Amin asaan arumbang nga uyawin na, kat uyawin na. Oh, nasaya at man tanagranata perfect purita. Ha? Ay, unay kan mare. Makapakigtot ka man. Ha? Abay kung makigtot ka ngay, makigtot ka din, kaputaan mo mon, anamuag dagiti napan mo imbagbagay ti tattao, kasta ka di. Ha? Agasam man. Inawis ka pa anapan nagsamji, ngam kapasan na. Napan mo imbagbagay ti tattao, asaan mi nga mo kininelya ti agusari ti chopstick. Mare. Ay, sana ka mare Maria and Purita. Manon nga daw nga agburburat ti darakan ka. Anya? Nakauyaw ka. Nagbasita ba nagnam napan mo imbagbagay ti tao? No nga ibagagmetken ka, nga awan babain mo nga agpo-post iti wrong grammar. Kas kada wrong spelling iti social media. Anya?
No kasta nga uyaw mo amin to uyaw, rumang ko mga rod nga amin na banag, kat paglaingam, tadagong ko nam nga uyaw. Nawatam? Entiende? Kwa, Mare. Ay, awan di magsay kada kami uray saan mi nga amo ti agusari ti chapstick. Ang lakit din. Saan na pakaidayawan day tabanag purika? Kat, anya nga iti kunanakan ka ibagam ti kasta ken kuana. Natameme ti awanan ba na babae? Usto matkit di, tapno pagnakman na. Tapno saan nga amin abanag kat mapan na uyawen ken kat katawaan. Wan nga ruwan. Kunam lano pagbakninangan na ti kinalain na agusari ti chapstick. Baya mo na. Tinapatid kat nakasaritam. Na ibagam ti kayat mo nga ibagakin kuana. Sa bagay matkadi Ay, iti ka ano man. Saan ko nga wisan daya ababaya mapanmangan. Ultimo na. Mapantan tuman gidi manin mangan intun umay alawas ijay na panan tayo idi mare. Ay katuan amare. Awan parikot iti dayta. Ikuldit mo laang numapanta. Nasaya at mat no naibaga ni baklakan ka ti kasta bagay. Ha? Kan maysa, gusto ti imbaganakan ka. Uyaw ka nga uyaw, ngam dagiti wrong grammar nga in ka-impopo si ti Facebook, isumat ti mas nakakatkatawa. Anya? Siguro, saan da ka akatawaan no saan nakastangamin ti ugalim? Lakay. Basit nga minabanag, mapan mo ikikani ti isyo. Sakit mapan mo pa'y ibagbagay ti tao. O, anya nga ita? Saan na bali, alakay? Saanan ang maulit? Oh, saan mo nga ibaga kanyak dayta? Isuda, ti mapan mo pang ibagaan. Ay, Oh, ita binagaan na ka ni bakla. Kas kalapimpiman. Ngam husto matlaan tapagnak ma'am. Ay, nyalaki. da kayo matgayam ko, kumare. Ha? Aywan, da kami nga rod. Mapan kami manin mga ni jay ili. Ha? Ngam saan da ka nga awisan. No kaya't mo ti mapan ka si kalaan. Tanakababain matkan ka, no saan mi nga amo nga gusari ti chapstick. Amang ano ibain na kami lang kadagiti tao ang makakit-kita at tinidorlaan kan kutsara ti amo mi nga usaran. Anya lagi din. Anya? Ang mga numapan munto langan, ibagbaga kadagiti tao, nakababain matkan ka Sabay naglaing ka nga gusari ti chapstick. Sikakit di mat, mare. Pasensya kay kuman. Pasensya nga, tarupam Ha? Di ta ka malangan. Mala, umay kan mare. Doon talangan ti mapan. Ne, apay ko mga agsakit tinakam mo asaan da ka nga inawis. Nasakit nga rin tinakam ko, lakay. Dua dala ang anapanangan ni Jay Ili. Ay naapo aya. No saan siguro akasta ti panangguy uyaw mo iti kadakwada agapulaang iti salbag a chapstick. Awisan da kamot siguro. Anya? Ngam gapo iti kasta nga ugalim. Dahil ta managuyaw. Ay sos, uyawam tinansen sa banag. Awan Talaga saan da kan nga awisan. Inkalatan mga nasiksika Lakay. Awan lang arod ti gayim mo. Gapo iti kasta nga aramid mo. Iso nga agnagam kamutin. Purita. Wan lakay. Promise. Saanan ang maulit? Makapaapal mo dagiti caregivers anapanan iti abroad, manong.
Kasla kayat kumuti agadal iti caregiving Nakaiayo dagiti ba? Bakit kan lalakay maiwanan? Ay katsi ka man ading ko. No lakit di ka ba alam nga igiddan di pa nagtrabaho? Apay kit di na saan? Kabaelak mo't manong? Sakpay ti kunam. Isu na lang taamangan no ti tuition fee ti jak kabaelan. Masigurado kamin adakkel agatad nang runa ket private school. Ala, basta mapan ka agin choir. Ibagam lang no kaano ka nga roll. Siya kung di makaamoy di pag-tuition mo. Ay na, agyaman ak unay manong Jordan. Agyaman ak talaga. Anya, ag-enroll ni Yumi ti caregiving ko naman ako. Hey, itamang pa yan nakalagip man ay nga gadal. Wen ka no tatang. Nakuna na ngamin nga umapal ka no kadagiti nakapanan ni ja abroad a caregiver. Bakit hanay gamagadal pa lang? Ni tatang mo't, anya lakit din. Bakbakitan nga ibagbagayo. Kano 24 pa ilaan titawan ni Yumi. Ha? Ubing pa'y tikabsat ko tatang. Iso anak ko nakken ko ana. Ano desidido lakit ding agadal ay katsuportarak Katuwan na nga raw, lukas na tinagtungtungan yung agkabsat. Ibagamkin ko na, tasay-sayatin na tagadal nukwa. Wan tatang, dakkel mo't kat diti talag ko kiniyumi Gaputa manipod adda kami iti elementarya kat nautot ti kabsat ko. Isong awan pagdanagan nyo tatang. Ken siyak ti makaammo iti amin. Nas ka namang tudak iti 5,000 a down payment iti tuition fee manong. Ha? Kanti pagbayad ko iti 2 pairs a uniform ko. Kahit manong harod amin ading ko. 7,500 amin Kaano kaya mapanag-enroll? Inton madamdam manong. Kasta ka di. Kat ala agsagana ka nga rodan. Itid ko ti kwarta inton madamdama. Ay, wow! Nagpintas matanda ito uniform mo, kasinsin. Ha? Ay, wan akasinsin. Kan, saan lang aday ti uniform ko tinapintas. No dikat, ad dapay an napimpintasak anang usar saan aya. Anya lakit din. Kat syempre, napintas ka mo ta talaga. Ay, wala. Abay, itulo ko kit din nga ibagam nagalasa. Sika talaga. Kat, konsta nga iti panagadal mo iti caregiving, kasinsin. Kastoy, mayat-mat, uray no maminsan kat marigrigata na. Adalat na ngamin nagiti subjects mi ang marigata na. Kasta ka di? Nala, kabailam dayta. Sika apay. Ay, wan akasinsin. Talagang aramidak mat ti amin, tapno maipasak amin ang subjects ko. Naimbag man gayam ta napanunot mo ti agadal iti kasta. Wan insan, makita kami nagiti caregivers anak abroadan. Ay na, makapaapal sika. Addamot lang naman di friend ko nga imuna anagadal. Ita, addamotan ija Israel. Nagdakkal ti sweldo na ijay. Kasta ka di? Kat saya atem tapno makapan kamat ijay. Awan imposible ti kasken ka nga adu ti arapat na iti biyag. Si kamat gayam Yumi. Ha? Api anak ka uniform kay ti kasta. Kuha. Di mo kunaan nga agad adal kamat iti caregiving. Kasta nga rod insan. Kain-enroll ko lang hindi na panalawas. Anya? Ay unay kamatan Yumi. Adumat ti course ang mabalin mo nga enroll. Ngam apay a caregiving pay laang. Caregiving laang? Ha? Ay, sa kakit di mo't manang Gina. Saan mo't alaang-laang ti caregivingan niya? Ay, niya lakit din. Makapaulat kamatan kasinsin. Kat,
Anya nga iti ad-adalan nyo iday? Ag CPR, kas kada agpunas iti ubat, ay na yun ngay. Anya? O, kitaan na, nag-enrollak iti accountancy. Mas professional a kurso, ngam ti kurso nga in-enroll mo. Sa anak mo't ang makikumkumpetensya manang Gina. Anya lakit din. Ay, di ta ka man langan. Amo, mama, nasabat ko ni Yumi itay. Naka-uniform iti blue. Ha? Blue? Wan, mama. Basta naka-uniform iti blue dito ayan tayo. Kaya't asawan day tang caregiving ti kurso na. Anya? Ay, na yan ni Yumi. Kaslawan sa bali a kurso mabalin na nga i-enrollment. Wan nga rod, kasla saan nga pampanunot. Ngam sa bagay, saan akasla? Talaga kit di asaan nga pampanunot Ay, anya lakit din. Naimbag pa'y ti kursok nga accountancy. Ta saan ko nga ibaing iti uray asino. I'm proud of it, mama. Rumbang laeng, anak ko. Iso nga igaid mo ti agadal. Tapno saan kanto amay pada ka ni Yumi. A caregiving laeng ti bagsak na. Ay na mama, iti kaanuman. Sa anak ama itulad iti kasinsin ko asaan nga pampanunutan niya. Ha? Sa bali ni Yumi, sa bali akmat. Kanya lakit din. Apay asaan mo man labi nagaandyanak mo, Manong Orlan? Ha? Binagaan? Wan! Apay, saan aya ang mabain iti kurso nga ini-enroll na? Nay, mabitlaag mo na. Kaya't mo asawan nakababain ti caregiving a kursaw. Ay naapo, dahi taabanag, saanan arumbang asaludsudan pa'y. Adumat ti 4-year course. Apay asan nga iso ti ini-enroll na. Apay a caregiving lang. Anya lakit din. Anya? An-anwan na kumangay mati caregiving a kurso. Ang punas iti ay una yan. Makapaulak kayo. Ay, si kakit di may. Iti ka man. Saan na nakakatkatawa ti kurso a caregiving? Kun may saan mo alaang-laangan na dyan? Pagkunaabat? Ay, apo. Kasayaatan nga ibagam iti anak mo. Agada laangan iti degree course. Saan a caregiving laang? Ay, nagpadaan da nga ginatatang. Ha? Saan ang nakaskas daaw akas jay ti ugali ni Manang Gina? Gaputa mismo nga inana, katkas jay matlaang ti ugali na. Ay, sa bagay mo't kidi No anya nga taaya ti nakakatkatawa iti kurso a caregiving. Kan apay akas jay dala unay amang tagibasit. Ay, unayin aya. Malabay am lata ka day na nakaw. Ituloy mo lata, ti panagadal mo. Ti panunutam kit saan nga isuda, ti mangmangtay, ti bosbosam, ti panagadal mo. Ay, wan atatang. Anya kumangamin agapu nga agpaapekto a kadakwada. No way! Awan ti ambagday ti biyag ko tapno agpaapekto a kadakwada. Day takit ti kay kaya't kuking ka nakaw. Palaban ka. Ala, itultuloy mo day ta. Idi pa'y laeng met kat kasyayan ti ugali dang agina. Paglaingan da ti aguyaw iti tao. Wan nga rod manong. Ay, baybayan tayo lata na nakaw. Awan ti nasayat nga ipaay ti pananguy-uyaw iti pada tao. Isu aday takuma ti saan yu pulos at tultuladay na nakaw. Ni tatang met, iti kaano man. Saan kami anaguy-uyaw iti tao? Wan tatang. Pulos asaan ming aramidan dayta. Nasayat nga ron no kasta. Basta ramitin nyo lang, tiyamuya pagsayatan yaw. Saan kayo nga agpapik to, ita nyaman namang mangagyaw.
Aguli mo kami latatatang. Ay ngam naglablabos da akit. Makangagdamot Isuda ket ti kalainganan. Kasla ka ano laing, hindi nasabat kayo, anak kaigdom kayo iti karne. Sa ita, karne man hindi matyo, auntie. Kat anya garud ngay, kat ada garud paggatang ko. Anya lakit din. Anya? Ay, nanti, ita panawen, saan tay kuma alabsent ag si day iti karne. Nangruna ta saan kayo ngagtalab-trabaho iti usto. Saan kayo ngaglinget? Ne, anya ka din day nga ibagbagam si kabakla. Ha? Nagturod ka matan amang ibaga kanyak iti kasta. Idinto ta jay mismo nga anak ko, kat awan mo't may bagbaga na. Ha? Ay, kwa, ay, sorry, auntie. Concern naklaan iti salon at yo. Concern nga? Agbalin talaktan a concern iti bagem. Anya lakit din. Ay na mama, idi na minsan, karni tinapan yung ginatang asidaan. Idi rabi karni manen. Sa ita, karni manen deta ginatang yung. Anya lakit din ay anak ko. Katada nga ron igatang ko. Di karnilatan ati si daan. Ay, mama, nakunayo kanyak idi na minsan, ang marigatan kayo nga umangas. Ngam sigilat namat ti panagsidayo iti karni. Numabalin, dagita ko foods tiliklikan nyo. Mabalin mo't yung sida, ngam sagpaminsan kumamot Amuyo mo't nga adda sakit yun. Saan ban nga nagadua sa umdita? Ang kinanagakit din, tamapan mulutuan da ito'y sidaan na ginatang ko. Siya kumangam na sakit, di bagbagik. Anya? Lakit din. Mabisin akon. Ingkagluton. Mama, nakaluto akong iti sidaan kan rice. Manganta nga ro din tap no makatumar kayo iti agasyon. Mama. Apay nga kaslasaan matan mo mang angas ni nak. Mama! 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 Ay, nahawa na talagan. Ay, mabitang. Inakagkid daw iti tulong ti karo ba? Uncle, pangaasi yung antomay kayo iti balay. Ha? Napukawan matan iti puot ni mama. Day, kaabay, nakanaw. Diyan mo, uncle. Kalaat-latan anaan conscious. Diyan mo no anya talamida. Accountancy ka, saan ka de? Ay kat bilangan mo na, numanupay ti biyag na anabate. Accountancy ka nga raw. Wag. Apay ni Auntie Mona. Napukawan iti puot kasinsin. Pangaasiyo, umay kayo kumahan. Awan ti amo kapag kidawak iti tulong. Hey, Auntie, are you okay? Hey, Auntie, can you hear me? Unconscious talaga ni Auntie. Anya tinaskin nga aramidan tayo, Yumi. Ay, kat umawag tayo laangan ati EMS. Kalpasan na, CPR ko ni Auntie. Pag-urayan tayo ti emergency medical services. Ala, darsam ating ko. O sige, mabait lang. Hello, 911. I'm Yumi, calling from Barangay Nagsuswan, beside Anyalakitin Studio. I found my Auntie Mona unconscious. I need ambulance as soon as possible. Ha? O, mabait lang urayan tayo biit pa. Oh my God. Mama, ada puhot yun. Ada akmatan dito yung ospital, anak ko. Kun mama, inyag da ka itangay takal na at matan naawanan kayo iti puhot iti balay.
Naimbaglaan at ada ni Yumi. Amo na tinararamid na. Anya, Nasyak laang ay na ang mga natuluyan kayon. anya ka din dayta nga ibang bagam. Kaya't ko pa'y tiagbiag itinapaotan niya. Mababain na kini Yumi, mama. Katkatawaan taga po iti kurusuna. Ngam isumat tinakatulong ka data. Napabilibak pa'y gapo iti na may anakan ka. Dakkel gayam ti may tulong dagiti caregivers iti biag ti tao. Kasla marunawak iti bain, mama. Oh my gosh! Takayume talaga tinangipan kadakwada yung ospital. Saan anak kami laang? Imawagak iti EMS, nag-response damot adagos. Isu ati nangipan kadakwada iti ospital. Anya? Madanagan akmat ata iso ti damo anang i-applyak iti inadal ko no kasano ti aramida no dati unconscious a tao. Ay, tangita ko matikitahin da nga gina. Kundi uyaw da iti kurso takin kurso. Di accountancy anak na. Amuna ayat ag CPR. Hay, anya laki di ngaminan ayat tinauyaw at tao. Bayamon tinapatag kat na aramid ko ti kabailak. Kan amom, naragsakak na nakatulungak uray kaskasano. Ngam ni manong ko ati makapaila. Tapay. Agasam man, madandanagan lang arudan ni manang Gina nga imay di balay. Imbaga na pa ilang nga accountancy kakot bilangam latan numano pa iti biyag na anabati. Ay, apo ayan ni manong ko. Anya? Maala na pa ilang ti agang angaw kat kasday lang arudan ana unconscious ni Auntie Mona. Angaw na lalay jay. Ngam angaw nga at danayon na ako Hay, nauyaw damot ngami nga gina. Sa bagay mo't kitdi Iti day jay nga imbaga ni manong mo. Ami reason na kitdi ko dagiti pananguyaw dakin ka. Ne, kung naklakit din o asino ti tataulan ti aso, si kamot kaya man ang Gina. Aywan, imayak na imbaglakit din tadak. Anyat maipay ko kan ka. Umayak la kumaagyaman kan ka, iti panang tulong mo kada kami kin ni mama. Ha? Ay, si kakit dimot. Awan day jay, basit abanag. Makunkonsensya ak ngamin, gapo iti panang uyaw mikan ka. Ngamni, si kamot tinakatulong kada kami. Kas itinakunak, basit abanag manang Gina. Adal day takada tayo, asaan nga amin abanag, at ipanagkitam kat basit, uyawam kan katawaam. Ha? Uray accountancy ka, wanuan niya dita at degree course. Saan anasaya at amapan mo kat katawaan ti short courses? Taadumat dagiti adalan mi nga awan iti degree course. Kasing-sing. Ala, umunog kakitin tagkapitapay. Naglamak, nyalakit din. Bakit? Ne, adakan? Huwag bakit? Nag-grocery ako na. Kan nakichindag mo na. Nabartak ka manan? Anya nga iti grinoserim? Kape. Asukar kan gatas kan siyempre. Amo man na bakit? Kunakon kat. Inggulpim manan iti arak di swildom. Kata. Amo mataday talang tiagas di bambanog kung agtarang-trabaho bakit? Ay no! Gregorio aya! Kunaklang arudan asaan nga agas day taarak. Dadaulan na lang ti salon at mo. Impag kumamot no agurornong ka, tapno adan to pagpaagas mo no agsakit ka. Unay kan bagad. Sakit adagas niya lagi din. Talaga nga agsakit ka ano day talaagin inom ti aramidam.
Sapay no agsweldo ka kat maibos adagos. Taday talatan arak ti pangigat-gatangam. Imbis nga urnungam. Ay, nabagat. Sayang lang di kwarta no ornongag. Ang mga nog-expired. Ay, awanan. Talaga nga inulawan ti arak day tautak mo. Ang nalakit din. Ne, nanang, da kayo mat. Umunag kayo ah. Agyaman na kanak kao. Anya nga day tawit yo. Karni ti babaw eh. Nagpauraga nga min di kumpare ni tatang mo kat inlakaman na kayaw. Ay na, agyaman na kanana. Imbaglakit din ta inlakaman na kami. Ada ilutok apang rabian mi. Nay, apay, awan ilutom asida inyaw. Awan nana. Sa anak anang palingki idi kalman. Taamok kat agpalingki ni Greg. Ngam saan matgayam? Kape, asukar, ken gatas lang ti ginatang na. Inggulpi namanan iti arak di sweldo na. Ay sus, iton kwan agsakit. Gapo iti kaiinom na iti arak. Dahil tati kanayon ko nga ibagbaga nanang. Ngam awam mo dengdenggan na. Agsardeng tula siguro nga ginom inton agsakitan. Kanya lakit din. Nay, pare. Si Kamay. Agururay kan sa iti pagluganam. Ay, uwan pare. Nagbayag mit ti jay. Ay, kit agtaksitan pare. Adayo mo jay opisina yo jay pagtrabaho pare. Itulod kan ijay pagtratrabahwam. Sa akto mapan ijay opisina mi. Ay sos, nakababain mo ta pare. Awan problema dita pare. Kas kalasabsabali. Nya laki din. Ala, magpara ka kidin iti taksi. Alang arod Saan abalay? Ado ti kwartam pare. Uwan pare. Iso ang masapol na gastusin. Tama nga no ag-expired. Sayang lang. Anya? Kwarta ag-expired. Ay, unay kan pare. Nay, ada sumungat na taxi pare. Mala, para umong tamapantan. Bakit? Nadakon. Nagpalengke akon. Tapnawan di may bagbagam. Rumbang laang Tapno saan lang arak tigat-gatangam. Oh, 2 kilo a karne ti baboy, ken 1 kilo a bangos. Oh, adamat din natin. Agyaman naklakay. Tadyo pagpalingki ko inayon ko lang ang urnong ko. Ay na bakit? Apay ang masapol nga gurnong ka. Sayang laeng kwartam no ag-expired. Gastusan kiti. In kagpaparlor, wano in kamatag shopping anya lakit din. Agtal na ka man si ka, Greg. Ne, Diyak kaya't agastusan ti kwartak iti awan ka is kan na abanag. Agurnong akit di Tainton agkasapulanak, ada ka utag. Aldaw mo't kaya man. Bumangon ako. ne. Nagsapa ka na bumangon ba kahit? Alas 7 lang. Awan mo't sarak ta ita, ta Domingo. Agida ka, ta maturog ta pa'y. Bumangon ka kit diditan tayo tamakimisa. Sigalatan bakit? Ta itunok man di karne, aginatang ko iti kalman. Agtuno kantuan, sumangpet ta. Sigalatan. Apagison to ang makatuno ak no sumangpet ka. Daytan to lamangan ng tiramidaw. Mabit talaang mat. Tainton malpas ti misa kat agawid tan. Ingkamot agyaman kadagiti parabor nga ipapay ni Apo Diyos. Umay kamot makimisa uray sagpaminsan laeng. Ay na bakit? Uray sa anak ang makimismisa, tagkarkararagak matlata. Anya laki din aya. Makaamo ka. Bumangon ka nga rudan, tayong kaagtunon. Sigurado ano sumangpetak, nakaluto kan, taday tantula manganan, ti aramida. Areglado bakit? 100%. Anya lagi din.
may sakan samot, Mare. Abay, sana si Morot ni Pare Greg? Saan, Mare? Siga ngay, agmay-may sa ka man? Saan, Mare? Kadwak nila kay ko. Kanti anak mi. Adalagi natang dabiit. Imbag man ta si Murot da makimisa. Nilakay ko, man-mano ang makimisa. Dayta tinagdumaan dak nila kay ko, Mare. Ay, ni, mangrugin ti misa, Mare. Sumragtan. Sige, Mare. Umunakan. Urayak labi iti asawak kanti anak ko. Greg, Ne. Andakan ba kahit? Oh, nakaluto akon. Natuno kon di karne. Intunok amin di 2 kilo. Mangan kan ba kahit? mangantan Ken, apay nga intunom amin, jay 2 kilo ang karne. Wen ata pulutanan mi man kini Pare Edgar. Inaya ba kahit tagsyat kami man. Inumanan. Kakaiso na nga wan trabaho. Ag-relax mo't da tao aba kahit. Iso nga agsyat kami man kini kumparek. Saan ang makaparelax ti arak? Pakaalaan day ta iti sakit. Imbag kumamot no makasolo ka no agsakit ka. Siyak tumat lang ti maringguran. Ay nabakat, relax ka kadilaan. Kagap ka pumanapan na kimisa. Iso asan ka nga kung unget. Anya laki din. Mangan kakit din. Nakasaganan ti ka nam. Amok amabisin kan bagay. Talaga ang mabisina kon. Iso nga rod amangan kan. Wen, tanumalpasak. Inakman kit di kanda na nang iti si daenda. Uray kat adumat day ta intunom. Ay katwa na bakit? Ay basit lang Oray ta dudwa damat kinitatang. Tapno na imimas ti aginom No adu ti pulutan me. Anya? Nanang! Day, agda ka mo, anak ko. Wen nanang! Mangyagak iti si daenyo. Ay, katagyaman na ka, anak ko. Ay tayo niyag mao. Tinuno akar ni ti baboy tatang. Ado nga min dyan tuno ni Greg. Iso nang yilga. Nasaya at man. Ay kahit, kumusta mo siya asawam? Kas jay lata tatang. Masurunak nga rod. Tainayaban na ni kumpari na. Tag-shot da ka no. Saan mo't katadakas ti arak? No, sagpaminsan lang. Tapang parelax ako nada. Ay nilakay mo kit ka na yun samot nga ginaw. Huwag nga rod tatang. Iso ang masurunak. Tamaibos ti sweldo na. Gapo iti arak. Ay, nanak ko, bagbaga am di asawam. Imbes nga igatang na iti arak, urnungan na kitay. Agurnong kayo, tawan pa'y anak yaw. No siya, agur-urnungak nanang. Ngam ni Greg, sayang kanula ang di kwartana no urnungan na. Tamangan kanuno ag-expired. Anya, ay aguyong. At ayamot kwarta nga ag-expired. Ay, laki dead. Andakan bagad. Talaga nagapimpindas ni bagad ko. Umay ka man gidita. Saglutan ka ba? Ay, una yan. Talaga nga impapas yuman ang tinaginom. Kakaiso na nga awan sa bagad. Mare, magre-relax kami lang. Saanan a-relax ti kasta. Tapirmin abartakyo. Ang mga nudimon masurutan ti dalan mo nga agawid, pare. Ay, hindi ka matanagan, Mare. Kabalag, pay. Gusto daytan. Kitni, sumipngutan. Ang mga nudimon makita ti dalan mo nga agawid, pare Edgar. Ay na bagay. Gabalan na data. Saan mo ba yung pagawitan? Tado pa iti isyat me. Umay kagidiag tugaw dito yabay ko. Tatanggayan na kami nga aginom. Di nakman ipadpadakin ka asangar. Na, Ala, pare Edgar.
Agawid kan. Inton maminsan tumanan, ti panaginom yo. Ay, sige nga ron mare. Naisunti ko na. Di agawid ako nga ron. Pare Greg. Sa ulitin. Ay, sige nga rin pare, tanay. Bagawidan na kamatan ni Commander. Sa nabalit, ijat kanto, no, aginamdamanan, pare. Ay, wala na pare. Ay, nakaroon. Bye-bye, mare. See you soon. Na. Igay langit awan arak. Dito'y daga ada arak. Oh my man, bakit arakuban ka? Dinak man arakuban. Nakabangbangsit ka. Alaam tapungan kan ulis mo tayong ka maturog di salas. Oh, man dan bakit? Kantaan ka ba? Ay, bakit aya? Paturugin nakmanan ni Jay Salas. Kit no nagadot din lang mo. Saan aya aday ta titulagan ta? No mabartag ka, ijay ka salas amaturog. Tadyak kaya ta kaida ti sangar. Dito ya kwarto amaduro ka na bagat. Tama ka turturo ka kon. Kan kaslayag kabailanan timag na. Ay saan? No imbagak nga ijay ka salas. Ijay ka! Ala, tumakder ka di tanta mapantay di salas ta makaturturo ka kon. Darasam! Hindi darasan. Inagmanlangan. Anya lagi din. Siya langit walang bira. Ijay langit awan ara. Tangiwat mo! Ay! Una yan ay ti asawa ka bardak. Nakaluto akon. Agita sarakon. Sakon turiingan ni bakit. Nakaluto kan? Ay iuhuan bakit? Ala, agtugaw kan, tagar mo sartan. Sakan to agdigos. Apag isundo apumudot siya pagdigos mo bakit? Amom lakay. Nagsimpat ka nagdungo ka. May salang ti babalawag ka. Day ta kinabartek mo. Isardeng mo nga minan, ti panagin-inom mo iti arak. Bakit? Day talang matiagas ti bambanog ko kahit. Ti panaginom ko iti arak. May mayat no isardeng mo ti panaginom mo. Sana bale, tauray barte ka. Ta sa anak akas ka dagiti daduma dita, nga agwala-wala, no kasta amabartek da. Uray pay. Nasaysaya at matlaan no saan kan nga ginom. Tadya igatang mo iti Kahit arak. orno nga klaengan. Tumpak! At day ta ka manen bakit? Kung naklang aruden asayang laing di kwartak no orno. Tag-expired. Tumpak! Aguuyong ka na talaga. Ay, bakit? Saan ka kading agong unget? Data dito isangot ipanganan. Anya lakit din. Kasano ajak agunget kat ipilit mo matarason mo amin na mauyong. Nangalaan ba't ti kwarta nga expired? Ay katingarot kwartak. Salbag kakit de. Ay, relax bakit? Ang mga high blood ka. Anya lakit din aya. Mala. Mangantakit din. Ta ang mga mala daw ta iti trabaho ta. Mala. Mangantan bakit? Ayun na. Day talaga yam. Anya ti kaya tiyaw? Pizza langan manong. Sige sino ti may ibaon ang mapan kumatang? Siya ko. Sige.
Ala, ato iti katang mo. Ay, sige, ikaw. Imbag pa'y ni Manong Greg, tagdala ta kwartana. Tagtrabaho kami adwa kinibagat ko. Sana matadaw-dawatan di sweldo. Pasak nga ro da gastusan ta sayang. Ang mga no expired. Ay, susika mo, Manong Greg. Naangaw ka talaga. At dayawit kwarta nga ag-expire. To'y kwartak nga road. Nagpasyat ka nga rin atap no saan ang masayang ti kwarta. Ang mga nag-expire. Alawon, enton malpas si trabaho tayo, agpasyatak, anya lakit din. Hello, my beautiful Mrs. Kastamlatan! Day talatan agbarbartat kay aramidam! Agong at manan, bakit ko ay. Sige ka, pumangit ka no agungat ka, ungat ka lang ungat. Anya ti kayat mo? Maragsakan ak iti kastangar aramidam? Kuyatom ti taong agururay ken ka! Mala, basta ka nakarutan ata. Kaya't kundi agit da ba ka? Ay no, una yung ti kastoy nga asawa. Ala, sumrakan! Ala, maturog kanta maturog akmatan. Puyatom ti tao. Pagkatan na kamaya. Katawan matsarag tayo dun bigat. Anya lagi din. Sige, maturog akong bagat. Good night, sweetie. Sweetie tarupam. Anya lakit din. Bakit? Apay anak karupangat kamang sapsapuyot di tachan mo. Ang sakit nga rin bagad. Kaiinom munday ta iti arak. Nga isahan. Bisin ko la siguro dito eh. Ala, mga anak man kit eh. Ala, ingkang rod manganan. Nakaluto akmatan ka. Mangantan Umuna kalatan. Jak pa'y mabisin ta nagkape at itay. Ala, mga anak man nga rin. Talaga, nasakit ti tiyan ko. Bakit? Agaring ka man. Anay, nagsakit ti tiyan ko. Bakit? Ano kaya? Permia nagsakit ti tiyan ko. Bakit? Anay, Intan na iti ospital. Ay, sapay rabi eh. Inta nga rodan. Ang awan mo't kwartak bagat. Tapi nag-shot mi kadagit katarabawak. Iji kwartak bagat. Iji na bati. Impadawat kun kadakwada. Tama sayangan na ka mga numa-expired. Ay na, Gregorio aya. Talaga at dinadaulan ti arak ta utak mo. Naggunakan ka nga ipadawat mo ta kwartam. Anya nga iti usara mapagpa-hospital. Ay, iji kwartam pa ilang abagat. Amo ka taurnong mo. Isupay la ti usaran ta pagpa-hospital ko Awanan diurnong ko. Nag-expiredan. Ay, alan abagat. Pangasim. Expired nga rudan, di kwartak. Andiyan lakit din. Kasi nakadi abagat ay namatayag sa anay ko. Anyati ko na di doktor bakit? Agyaman time pa hospital nakmatlaan. Ulcer ti sakit mo. No di mo pala isardeng day ta kaiinom mo iti arak. Mabot-botan ang tabagis mo. Isunton ti patay mo. Saan ka ko mga ipa-hospital kat? Nga makonsensya akmat. Ay, jakpay kaya ti matay bagay. Ala, isardeng kong ti aginom. Tajay kat gatang ko iti arak. Urno nga klaangan. Itala ama amiris ko bakit? Sam gayam nag-expired ti kwarta. Anya lakit eh.
Tao 2 3 4 hả? Biết dân từ. Đọc thử nha. Đọc thử đi. Nghe nói giỏi tiếng Anh lắm. Về tiếng Trung. Giỏi tiếng Trung. Thì có giọng nhảy tiếng Trung không? Đù. Lớn không? Hoặc bằng 1.000 đô. Qua đi ra. Qua đi 5 cái đèo. Ôi 5 cái chui đèo á. Nó có thui rồi đúng không? Đi vô Nó có cái đèo cả nó dài hơn mấy cái kia cũng ngắn ngắn. ngán tiếc này, không có cầm gì quay được. Nó sẽ núi nha. Hàng nói đi em, tí nữa em quay solo cũng được, xong quay anh em nói chung anh cũng được đúng không? Xài đấy cái này quăng chỉnh thì là xài thì cứ lắp đắp vô kênh thôi. Có cái khúc mà có núi á, rồi ở dưới là đồng cỏ đi chen tây bắc. Phải liều. Có trâu bò không? Có trâu bò gì. Nói điện thoại sẽ nếu quay chứ quên. Không có quay được chứ. Cầm điện thoại. Đấy mới nói có cái máy quay cả gắn người cho tiện. Hôm qua đi là sư băm xoài, tụi nó sư băm xoài. Ngọt không? Ngọt cũng đi. Không, ý là đi dọc đường á thấy xoài Chín giờ. chín luôn, ý là xoài út có, rồi xoài vàng của mình cũng có luôn. Giả bộ Đóng luôn. diễn đã vậy. Người ta kêu là anh kêu là phải nói vô cái review lại cái đang làm bài gì? Đang làm ông hay bà? Vô ông gì bà? Cái gì? Ông cái tin gì? Rồi phải nói đúng cái nội dung vô anh coi review lại kể lại là câu chuyện hết cười như nào hôm nay. Anh nói gì? Chịu luôn, vậy thua. Đọc đây, kể nội dung đây. Để biết được. Sao không biết? Mình nào mình phải hiểu chứ. Mày có cần kể từng tập phim Jack Bayan không? Kể khúc nào đấy đúng không? Em kể khúc nào mà Duy Bồ nó cười không? Là một năm nhớ rồi anh nhớ khúc nào nó cười, khúc nào nó buồn luôn á chứ. Ô nói nó tin rằng một năm mà cái audio đó nghe đi nghe lại chơi cả 100 lần á, không dưới 100 đâu. Nghe lại. Nói đi em. Chứ nói gì giờ không phản loạn luôn á. Không, tôi hỏi chuột hàng có mấy thằng trẻ nó quen hay cái tối 19 hàng triệu nếu là nó đẹp trai. Cáp màn hình lại không bao nói chung gì. Nếu đẹp trai rồi suy nghĩ. Ủa thì Tú nó quen 18 thì sao? Hả? Sao em cấm nó quen 18? Em mới suy nghĩ em đã quen nó đâu. Ủa còn anh quen mấy đứa nhỏ tuổi có sao đâu? Ủa tại sao? Ý Tức là trao đổi đồng giá thôi. Em á là em còn cần là nó đẹp trai, còn Tú nó cần đẹp trai hơn 18 tuổi là được. Nó có cần đẹp gái đâu mà. Không chừng cần đâu. Không, đâu cần thôi. Tự nhiên kệ người ta, cần không kệ người ta. Em là phải có điều kiện, còn Tú có yêu cầu người ta có điều kiện gì đâu. Đúng. Yêu cầu 18. Thì em cũng quen mấy đứa nó 18 chứ nhiều rồi. Em có thêm tiêu chí đẹp hay không nữa. Đúng. USD đô la. Hôm bữa mình thằng cu mình nó nhận tiền bên bông hết trơn. Mấy những hợp đồng ngoài pháp luật là nhận tiền bên bông hết. Khánh gì cũng vậy. Nói đi em, mấy phút rồi? 3 phút rồi. 5 phút. Quay mấy sụt linh tinh cắt ra chia. Má $5,000 của tôi. Má thì chị Nhi xui vãi luôn. Đúng là con gái giống như con gái nó xui. Cái gì mà thừa. Nhưng mà nó thật. Vừa về hôm đó vừa hỏi cái em có bị cái nào không Tú? Giờ nó hỏi anh Khánh bị vậy. Đi còn mà em tối sáng mai vừa mở mắt vậy ổng cho hả? Thấy rồi nhé em. Ở ngoài thì khác, ở miền Tây sớm. Ở ngoài là nó kiểu nó nước nước nó biển kiểu rồi đúng không? Y chang mình ấy. Nó bị cô lập quá. Không biết ở đâu có cái gì đi chơi trong thành phố. Không, ý là mấy quán ăn mà tối. Quán ăn thôi chứ chung đi trung tâm thương mại là gì đâu có đâu. Làm gì có trung tâm thương mại mà đi. Nghĩ là hiểu không? Nó sẽ có quán ăn thôi. Nếu mà đi ngoài nghỉ dưỡng tầm tuần thì ok. Còn ở thì nó quen trong đây rồi. Đi ai rồi đi trung tâm thương mại làm gì? Đi thị trấn mà, thị trấn thì chủ yếu ăn uống thôi. Hôm qua ở đó thì không ăn được. Vừa cái bức chợ nó không nói một câu nào hết. Thế này sao mà cầm vô video được? Ba biết ba buồn á. Rồi lúc á. Ăn được ổng rồi ghiền.
giờ làm không được. Thằng Trung nó còn không được một cái đường gà luôn. Ông nó dễ lên lắm, từ từ, calm down. Em Không lên thì làm cái khác. thật ra bây giờ em lên em cũng đâu có nhắn gà đâu, gì em nhát nè, Trung cứ từ từ thôi. Vô cho em. Vô nói anh Khánh. Qua nhiều xuồng anh. Đấy, áo luôn. Chết.